Doživotni Kindergeld ili dječji dodatak. Da li je to uopšte moguće? I da li postoji uopšte jedna država u kojoj roditelji mogu primati dječji dodatak i kada njihovo dijete ima 30, 35, 40 godina ili je možda čak i starije? Pretpostavljam da bi većina ljudi reklo ne. Međutim, odgovor je da. U Njemačkoj je to moguće. I upravo zbog toga danas snimam ovaj video. Bila još jedno pismo od Familienkasse. Vidite? I ovo je već drugo pismo koje sam dobila od januara ove godine. Nekada godinama ne dobijemo ništa, međutim nekad se zareda da nam u roku 2-3 mjeseca dođu 2, možda čak i 3 pisma. Svaki put kad ugledam ovu kovertu ili ovo pismo u sandučetu, prvo što uradim je da to odmah otvorim. Ne zato što sam nešto pogriješila, nego zato što znam koliko je važno da se svako pismo odgovori na vrijeme. I danas želim da pričamo upravo o tome. Ne samo o tome ko ima pravo na doživotni Kindergeld ili dječji dodatak, nego i o greškama koji roditelji često naprave, i to ne samo roditelji, već i druge osobe koje ulaze u ovaj njemački sistem birokratije. Jer mislim da mnogima sa našeg područja bivše Jugoslavije nije jasno koliko jedna mala greška vam može donijeti nepotrebnog stresa. I za one koji me prvi put gledaju, moje ime je Edina. Moja odrasla kćerka Arijana je osoba s posebnim potrebama i već dugi niz godina prolazim kroz ovu papirologiju i birokratiju u Njemačkoj. Ja vam ne pričam ovo kao advokat. Ne pričam vam ovo ni kao neko ko je zakonik pročitao na internetu. Ja vam pričam kao majka. Kao neko ko je mnogo puta sjedio za stolom sa hrpom papira i pitao se jesam li sve spakovala, jesam li sve kopirala, da li sam nešto zaboravila, da li će ovo biti dovoljno. I ja stvarno vjerujem da će se mnogi roditelji u ovome prepoznati, pogotovo roditelji djece s posebnim potrebama. I zbog toga ja želim da na ovom svom kanalu dijelim informacije između ostalog koje će pomoći drugim porodicama. I ne samo porodicama, već uopšte svima onima koji razumiju moj jezik. Jer znam koliko znači kada vam se neke stvari objasne nekim jednostavnim jezikom. I prije nego što nastavimo, želim da naglasim jednu jako važnu stvar. Ja danas ne dajem pravne savjete. Znači, svaka porodica ima svoju situaciju, ali želim da podijelim ono što sam prošla kroz vlastito iskustvo i ono što može biti korisno i drugima. A hajde sad da odgovorimo na ovo pitanje od početka. Da, u Njemačkoj roditelji mogu pod određenim uslovima da primaju dječji dodatak i nakon toga, pošto dijete napuni 25 godina. U nekim slučajevima čak i do kraja života. I kad sam prvi put to saznala, ja sam bila iskreno iznenađena, znači nisam saznala to putem Familienkasse, to jest ustanove koja daje taj Kindergeld, već nekako usputno, slučajno i tako recimo dalje. Većina ljudi misli da Kindergeld automatski prestaje kada dijete napuni 25 godina i iz tog razloga često i zanemaruju neke birokratske poslove koji su neophodne da to tako dalje ostane. Znači, postoji izuzetak. Ako je invaliditet nastao prije 25. godine života i ako se odrasla osoba zbog svog tog invaliditeta ne može sama financijski izdržavati, ima pravo na Kindergeld do kraja života. Ali, da dođemo sad do onog dijela koji mnogi ne znaju. To što vi imate pravo na dječji dodatak ne znači da vas Familienkasse više nikad neće kontaktirati. Naprotiv, jer s vremena na vrijeme oni traže novu dokumentaciju. Oni mogu tražiti dodatna pojašnjenja, dodatna rješenja, dodatne potvrde, kopije SP Ausweisa, čak i kad je on neograničen. I zato njihovo pismo treba svaki put ozbiljno shvatiti. Nemojte paničiti, ali nemojte ni odlagati odgovor, jer upravo tu mnogi naprave grešku.
Ali hajde sada prvo da objasnimo to šta to znači doživotni Kindergeld ili doživotni dječji dodatak. Kada kažem doživotni Kindergeld, mnogi odmah pomisle da Njemačka svakom roditelju isplaćuje dječji dodatak do kraja života. Ne, to nije tako. Ovo, kao što sam rekla, važi pod nekim određenim uslovima. Prvi uslov je, kao što sam već rekla, da invaliditet vašeg djeteta postoji prije 25. rođendana. Drugi uslov je da se ta odrasla osoba zbog tog individualiteta ne može sama financijski izdržavati. To znači da zakon polazi od toga da toj osobi i dalje treba podrška porodice. I zbog toga država u tim određenim slučajevima nastavlja isplaćivati dječji dodatak roditeljima. Ovo nije socijalna pomoć, ovo nije poklon, ovo je zakonsko pravo ako su ispunjeni uslovi. Ali postoji također jedna stvar koju mnogi pogrešno razumiju. Nije dovoljno imati samo Schwerbehinderten Ausweis. To često nije jedini dokaz koji Familienkasse traži. Oni žele imati dokaz da osoba zbog svog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti se sama izdržavati. Oni žele ponekad da imaju dokaz neke dodatne dokumentacije. Nekada traže medicinsku dokumentaciju, nalaze, nekakve potvrde, nekakva dodatna objašnjenja. Znači, objašnjenja su uvijek nešto moraš novo da objašnjavaš. Ono sam se začudiš šta sad hoće, već sam to već napisala. Ja počesto kad ispunjavam tako te neke zahtjev, napišem pogledaj taj datum, recimo 10.6. napisala sam to i to i to, važi dalje. Jer mi jednostavno idu mi na živce. Ali tako je kako jeste. Međutim, to je stvarno često tada roditelji dobiju strah. Jer oni pomisle da će izgubiti to pravo. I ja želim da vam kažem nešto iz svog iskustva. Nemojte odmah paničiti, to što ste dobili pismo ne znači da ste izgubili pravo. Vrlo često oni samo žele provjeriti da li uslovi dalje postoje. I zato je najvažnije da pročitate pismo do kraja. Nemojte ga ostaviti na stolu, nemojte ga ostaviti u torbu, nemojte reći riješit ću to za vikend. Jer vrijeme jako brzo prođe i ja radim uvijek istu stvar. Znači, otvorim pismo isti dan, pročitam što traže, pogledam do kojeg datuma moram odgovoriti, uzmem telefon i odmah si napravim podsjetnik nekoliko dana prije isteka tog roka. I na taj način ne razmišljam svaki dan o tome. Naravno, ja se trudim da to što prije završim, ali ja znam da će me telefon definitivno još posjetiti. To je mala stvar, ali meni lično mnogo znači. Jer kad imate dijete s posebnim potrebama, imate toliko obaveza da je sasvim normalno da nešto zaboravite. I zato sebi uvijek olakšajte gdje god možete. I sad dolazimo do tog dijela zbog kojeg sam ja iskreno i odlučila snimiti ovaj video. Želim da vam kažem greške koje roditelji najčešće naprave. Ne zato da bih nekoga kritikovala, nego zato što želim da ih izbjegnete. Greška broj 1. Pismo ostane nekoliko dana na stolu. Svi ste to nekad uradili. Dođete umorni s posla, imate kuću, imate obaveze, imate dijete koje im treba pomoć, podrška i kažete sebi, ok, sutra ću. Ali onda dođe novo sutra. I onda dođe još jedno i još jedno. I onda shvatite da je u stvari prošlo već 10 dana. Zato ja uvijek kažem, otvorite pismo isti dan. Ne morate ga isti dan riješiti, ali ga otvorite. Pročitajte što traže, pogledajte rok i to vam traje 2 minute. Broj 2. Često se to pismo ne pročita do kraja. Pročitaju se prve 2 rečenice i misle da znaju šta se traži. A često se baš na 2. ili 3. stranici nalazi najvažnija informacija. Zato pročitajte svaku stranicu. Polako, bez žurbe. Ako ne znate to prevesti, danas je toliko to je moćno, recimo ovaj chat GPT, uslikajte to, stavite na njega i pitajte, nek vam prevede on to pismo. Znači, prevešće vam ga bez jedne greške. Znači, ne treba vam čak ni prevodioc više. Greška broj 3 je pošalju samo jedan dio dokumentacije. Misle, ok, valjda će ovo biti dovoljno.
Molim vas, nemojte pretpostavljati. Ako traže 5 dokumenata, pošaljite svih 5. Ako nešto nemate, napišite im zašto to nemate, jer komunikacija je uvijek bolja nego šutnja i pretpostavka možda će ovo biti dovoljno. Greška broj 4. Mnogi ne naprave kopiju. Ovo vam govorim iz svog iskustva. Sve što pošaljete, kopirajte ili skenirajte. Danas je to zaista sve lako. Telefonom uslikate dokumente, stavite ih u neki folder na vašem telefonu i mirni ste jednostavno, jer vi nikad ne znate da će vam isti papir ponovo zatrebati. Ne šaljite nikad originale. Greška broj 5. Mnogi ne prijave promjene. Ako promijenite adresu, ako promijenite broj računa, ako promijenite neka važna okolnost se promijeni, to treba i morate prijaviti jer imate Mitwirkungspflicht, to jest vi ste obavezni da svaku promjenu javite dalje. Nemojte čekati da vas oni pitaju. Greška broj 6. Mnogi ne pitaju kad nešto ne razumiju. I ovo mi je možda čak najvažnije, govorim iz svog iskustva. Niko od nas nije rođen da zna njemačke zakone. Njemački zakoni su jako teški za čitanje. Ali ako nešto ne razumijete, nazovite, pošaljite e-mail, tražite objašnjenje. Mnogo je bolje postaviti jedno pitanje više nego napraviti neku grešku. I sada želim da vam dam još jedan savjet koji je meni jako mnogo pomogao. Ja nikad ne čekam posljednji dan. Ako je rok za odgovor recimo 15. u mjesecu, moj cilj je da bude sve gotovo najkasnije do 10. Zašto? Zato što uvijek može nešto iskrsnuti. Možete se razboljeti, može vam dijete završiti u bolnici, možda vam nedostaju neki dokumenti. Kada sebi ostavite nekoliko dana rezerve, mnogo ste mirniji. I vjerujte mi, mir nema cijenu. A sad želim da vam pokažem nešto što meni već godinama mnogo olakšava život. Možda će nekome izgledati kao sitnica, ali meni je uštedjelo mnogo vremena, mnogo živaca i mnogo stresa. Ja kod kuće imam jedan veliki registar, znači imam ih jako puno. To nije ništa posebno, to su obični registri, obični ordinari, ali je organizovano tako da u svakom trenu ja tačno znam gdje mi se nalazi svaki važan dokument. Imam posebne foldere, jedna je za Familienkasse, jedna je za Krankenkasse, za Pflegekasse, ili nije bitno, znači sve što mi treba, znači imam, tačno znam gdje mi to stoji i to je jako bitna stvar. Vi to danas možete sve da skenirate i stavite sebi u ovom digitalnom svijetu na folder na vašem telefonu ili na vašem kompjuteru. Međutim, ja radim još uvijek onu staru školu. Ja volim da imam sve u papirima, znači jer pad nekog sistema mi može napraviti jako velike glavobolje. Zbog čega ja to tako radim? Zato što će mi prije ili kasnije neko tražiti neki dokument. Možda ste ga dobili prije 5 ili prije 10 godina, ali vjerujte mi, taj trenutak dođe mnogo brže nego što mislite, još pogotovo ako imate dijete s posebnim potrebama. Koliko puta sam ja samo čula, znam da imam taj neki papir u nekoj ladici, ali gdje? To ne želite doživjeti kada imate rok od nekoliko dana. I još jedna stvar koju ja radim, da svaki dokument prije nego što ga pošaljem ga skeniram. I danas skoro svaki telefon ima opciju skeniranja, napravim PDF, sačuvam ga i mirna sam. Ako neko nazove i kaže možete li nam molim vas poslati ponovo taj dokument, meni trebaju 2 minute, ne moram tražiti original, ne moram kopati po ladicama kad sve već imam. I sada dolazi još jedan savjet. Kada dobijete jedno pismo od Familienkasse ili bilo koje druge institucije, nemojte odmah razmišljati opet problemi. Razmišljajte ovako. Oni traže određene informacije, ja ću im to dostaviti. To vam potpuno promijeni način na koji gledate tu cijelu situaciju. Jer kada krenemo paničiti, mnogo lakše napravimo neku grešku. A sada vam želim još jedan savjet dati. Napravite sebi jednu kontrolnu listu i ja bih na papir napisala, otvorila sam pismo, pročitala sam sve stranice, označila sam rok, napravila sam spisak,
Prikupila sam sve što traže. Napravila sam kopije, poslala sam dokumentaciju, sačuvala sam potvrdu da je poslano. I kada vi sve ovo precrtate, možete biti mnogo mirniji. I vjerujte mi, taj osjećaj da znate da ste sve uradili kako treba nema cijenu. Ja znam da roditelji djece s posebnim potrebama svakodnevno nose ogroman teret. I zato uvijek tražim način da sebi nešto pojednostavim. Mi ne možemo smanjiti broj obaveza, ali mi možemo napraviti sebi sistem koji će nam olakšati život. I to je upravo taj razlog zbog čega sam ja danas odlučila podijeliti ove savjete sa vama. Na kraju da vam kažem, ako ovaj video pomogne samo jednoj porodici da ne izgubi svoje pravo zbog jednog propuštenog roka, onda je vrijedilo da ga snimim. I ako ste stigli sad do ovog dijela, vjerovatno vam ovakve informacije znače. Zato se pretplatite na moj kanal, time meni pomažete da ovakvih videa bude još više, a vi nećete propustiti nijednu korisnu informaciju. Ja sam Edina, žena koja je rođena u Bosni, u stvari u Hrvatskoj, odrasla u Bosni, jako dugo živi u Njemačkoj, a srce je pronašlo u Turskoj. Čujemo se.